talinje nalenge Gulibaro, mtu alenge na Nyamoko, mtu alenge na Kemosi. Unataka niwaambie vile imefanyika Gulibaro siku hizi? Gulibaro imetoboka. Gulibaro imekuwa scrap. Aba busiera ntokende. Gakia bantu Banyamira. Mimi nawapenda. Na mimi napenda ukweli. Hawa mandugu wangu wanajua wakati nilikuwa serikali niwapeleka upande wote kwa William Samoei Ruto. Tukamwambia ile mambo ambayo Mkisia anataka. Ekiwanda kiendege Silunga agatema Korea tari mwakarorire. Mwakarorire. Agatema Korea tari amache. Onyuda muna magwego. Tate bato manyereka tuwajeta. Mwacho bote bata kusenere. Mwanarorire. Tukachari tukabekariga na industrial park. Mwakarorire. Mimi Sokore Anongeri aliniambia na Matiang'i akaniambia kitu moja. Ukienda kule hiko kitu tuliwacha fuata hiyo kitu. Mambo ya Kuwait mashule 68 1.9 bilioni na watu tingareta. Na watu tingareta. Abana bandi bakamakondwandinga n'iki contract bataletenga machakutabaya ti contract machakutabaya ti na kombo. Abantu baitu nareta tabintu biria. Komuranje ile ambayo tunaambiwa na tunafanyiwa ushino mtu wechi anda shilingi 64. Wakati tulikuwa tunafanya kampeni tukasema pesa mfukoni, tukasema bottom up, nebe satoko mshia serikali tubarete. Sile ni kutabikia wananchi jameni. Tunaenda kutoa pesa ya serikali tunaletea wananchi kwamba ni economic empowerment. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni kama Osakaraba. Hakikulikali Osakaraba. Kulikali Osakaraba ntu. Hii kitu mkiwacha na nataka mheshimiwa ufuate kwa sababu hiyo kitu ilinumisha sana. Mugaka na Jerusha mkuwa hapo. Mugaka na Jerusha mbarengo. Naona unaingia bahari kitu imetoboka. Unaingia kitu imetoboka. Egentuko sacho yomachobwale kubwatia inko ibubo bengangeje tikushi abana bakandicha nibagasharia university ya Nyamira university ya Nyamira umurwanu litata ki alikia bana wakati wa milioni 500 mwachirorire murochi na maenara usino walimo maenara usino walimo komuranje injirero mutarande Kenya ngimo mwatakire tutache Kenya ngimo mwatakire tutache Kenya mbashwati weruwa sobona wana wa miaka 17 ina korega Kenya ningwate network omwanu ito Matiang'i nturi korara gakibushi morale naturi bagaba kabaraba professional baturaya tugengeshika ari turi gikura wanjire turwana no mumuroito Kenya yatebire tari macho wote bega yote banga Kenya yatebire ngaki Kenya yatebire ngaki ndo tebire tuma tena hora bono muri komere macho bono tamna bakenya ashanga mwana abana Nomuchio John Silas Nyamato abantu baminto korubo gichora korubo Nyamatuta na Nyamira yonsi esiaika Musani one Father Mandere tuamenyanere Kisii County for 10 years nechi Father Chinde Chiregaiga. God is good and all the time. Abantu baminteta ikaya mukimuranja nabamurega busyo bokirekiri kiragerese ototekerera motegerera abantu bana inche na kolega siga busungu nkabo for 10 years anika kolega singolega singira kitigamba tebi guru omungi no toreta gaiga Catherine
Catherine ona mumanyete 50 years ago na iko abantu mokoteba 30 years and so on. Kana anstega serikali 50 years ago. Na nanyoete Catherine nkagenda nkali kubuno mu immigration officer. Ekeronari kubuno mu immigration officer omuntu nanyore to mugusi. Na endo orenge the most senior lady in Kenya in immigration. Omuswati Catherine Nyamato. Muswati yakambundise gas nkamanyega asi. Lakini ekana igetoka ngamborete antebetenga moigwa. Nkamanya koruoro nkamanya koinyoranga oyo taliyo moruyo John Silas Nyamato. John Silas Nyamato korubo gichora na mamo mintombo gichora arwete igoga gubo gichora omomuro koruma imada nyuma nere ga koru John Silas. Barenge great friends na this other John Silas Nyamato. So omongino yonche no muntu kinetie ogereta nkamanyega asinkamanya koruoro nkagenda office of the president personnel management. Omuntu nanyoreta ororo John Silas Nyamato akamundise gasi ya personnel management bakanga kinanga takoba permanent secretary and director of personnel management ya Kenya. Igoyo no mochie na chichana mayanda manene ikiara no mochie bwa ese banki netie ndo muntu bona achire ko ba James Elvis Omarigongwa na abe governor kimura anjagi abangina murega omongina onero orenge the first guma na MP korugusi abangina murega abangina tumwe ancheti imwanya go wakera omongina na noyo omubuwek ekura bori ekura eriyo koba member of parliament omongina ona atenete chikura echine ngolenga gaibere twengenjo getende igonta getabangina abamwe kuika mwe anche na no muri abange tutayete ko romo ngino kurusia basacha abande barega mwake ruchikura kosebona mogene parliament kosebona tiga keroke gakia county member of parliament kia bangina tage tumu ngina boria bwa basacha barega abato sugwire tiga abato baminto tigamba tebiga esimwaika kimuranche nande kimuranche oyo no mochiomuya obabana boyo ne ba Catherine nchena abarocho nyina abatebringa ona amanyito mungino mino 50 years ago kana anstegas naga achire mino mwarenga abana abasinia abandi konye muraiboru. This was a great mom and you are great people because I know your history. I wish you all the best. What has happened to Catherine is our destiny as human beings. Esaba kusiba minto muaika tobali very mo tobe one person. Mbia mono nyasaba kwa valent. Thank you very much.